Kani gadega Pati CTV. Kaskol thenraj aka khalai trik risau kala rakhi ka singi buram mikik pa taki jingirwai jingeshan hakani ka singi MP ka Shillong parliamentary seat ba Vincent Pala lalong kongsan haka jingidon katlang MLA ba Remington Pingrop padu MDC ba Bantai Dor Lingdo lemru ba president ka BJP Youth Wing agent star Kurkalang kikena askol jong ka skol kila pani yela ki jong kisam para ka bakun nakaliang kinoi kairu kila le kamen lang taki jingshat lemru taki jingshim bentalang kikmi kikpa jongki kena skol Namsio poi perkat ba kum kene school ang father ba ban check ikinoi kai kile di biometric system kene i ba kala advance ba kene ka school. I have been so many schools father. I have not seen much of the schools especially in the villages where they use biometric system to check the teachers. Kene ke start jong ki father ki start jong principal ki headmaster ba punya di school. Nah, seorang rumah iba kerisol ki om nak kasawut ki baile barok saja. Nah, kermen nak kerisol perwan kan bahas susu. Lada kani school kale ma atrai ki jirap nak sarkar ikambol. Lada school kale ka ki resol kasnio atrai ki jirap kampuna. Tapi yang tristom ba yi gasem hab tristom ba ki nohikai hab tristom ba ki kena school kena ba pila ban yo ki jirap ka bakampa but na kabon ke cara yang bon ke facilities ke jihikaru kanang kampa susu. Kani gadega Pati CTV.